Siyafunda bazancwadi kaJeremiya chapter 2 verse 20. Ngokuba walaphula ijoka lakho endulo, wazidabula izibopho zakho wathi, angikukhonza ngokuba kuwo onke amagquma aphakeme ngaphansi kwawo, yonke imithi ehlaza, walala njengesifebe. Ungcolele bezokufundisa lawo. Indlela yokubhala ngabazalana Ungcolele. Lelo gama nami ngizolibalekela nje ngeenyawo zombili. Ngizolisho lona kodwa ngizolibalekela. Bese kwesingisi i-version engizothatha kuyona abanamafoni ngizosebenzisa i-NLT kwelesingisi. La khona ithi, long ago I broke the yoke that oppressed you. Esikhathini esedlule endulo kusho Jehova, ngalaphula ijoka lakho elalikucindezela. Hallelujah. And tore away the chains of your slavery. Ngawaqabula namakethangu okugqila. Into leyo eshiwo uJehova kumuntu la wayekhuluma phezulu kaIsrayeli, ngoba uIsrayeli uhuye okhethekile ngaleso sikhathi kuNkulunkulu ukuthi ivangeli lizogcwala umhlaba wonke ngaye. Ingakho uma singahlehla ngoAbraham uthi imindeni yonke yomhlaba iyobusiswa kuwe. Kodwa ngalesi sikhathi uAbraham wayekadala, kodwa isithembiso sikaNkulunkulu sona sasisaqhubeka naloko akusho esikhathini esedlule. Sikhumbule nawo Israel before ungene eGibhithe kwabikezela ukuthi uzoba izigqila iminyaka yaba, ayizange ziphuthe leyo minyaka. Kwaphinde kwabikezela ukuthi ngiyonkulula bese ngimnikeza umalusi niyoba isizwe esikhulu. Sekubuyela back isithembisweni sikaNkulunkulu kuAbraham ukuthi inzalo yakhe iyoba ngangesihlabathi esisogwini solwandle. Ingakho uIsrayeli ephume eseyibutho elikhulu waze wahlukana ngezizwe eziwu-12. Kusaqhubeka yini isithembiso sikaNkulunkulu asithembisile? La kuJeremiya 2 verse number 20. Uma uqala ngenhla, uqala ngokubabuza ukuthi ibuphi ububi enikuthole kumina. Ngoba phela khumbulani mina endulo ngalaphula ijoka elalimcindezela, ngawaqabula namaketana. Nansi into abayisho eyagcina iwumphumela wokona kwabo. But still you said, I will not serve you. Indaba yisho le ukuthi asiyukukhonza. Imphumela yokungakhonzi kwabo ile yokuthi kuwo wonke amathafa namagquma batholakala bekhonza izithixo, batholakala behabandindayo ngokushiya uNkulunkulu bakhetha abanye uNkulunkulu. Leli gama elifundwe unsindiso elingabizeki kalula iminyaka mayisemngaka, ngokuhlubuka kuNkulunkulu ukhetha omunye uNkulunkulu wenza yona leyo nto. Akusho ukuthi ukuthi wenza leyo nto ngoba naku usebudlelwaneni ngokwemvelo yokuphila emhlabeni, wasuyasuka waya komunye umuntu wayoba nobudlelwane naye. La liqonde ngqo ebuhlungu
ukhohlela ngenzansi obeyabakhumbuza ukuthi phela mina ngani intshana niumvini oyiwona wona manje phose kwenzeke kanjani ukuthi nibe umvini wasendle ingoba bakhethe ukukhonza omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu wokuphila nathi njengoba sila into esihlanganisile iyi1 uNkulunkulu uyena osihlanganisela noma uNkulunkulu eselaphulile ijoka elalisindezela ijoka lenkanuko welaphula ijoka lenzondo welaphula ngoKristu Jesu kukanjani ukuthi siphinde sitholakale sesibuyele emsebenzini edlule esesakhululiwe kuyona ngoba phela sikhumbule ukuthi ngoJesu kwakugatshulwa ijoka elalisigqilaza asikhumbule isono sabethelwa kanye naye enyameni osiphambanweni angithi ileyo kususwa kuthina umthwalo wesono ujijelwa kuKristu ukuze ezosinikeza ukuphila kaNkulunkulu kukanjani ukuthi kuye kuphinde futhi kutholakala isono kuye obizwe ngegama likaNkulunkulu kungenzeka yini enhlizweni ukuthi uyasho ukuthi mina ndiye ukukhonza ngoba imphumela awukwazi ukuthi uyakhonza kodwa imphumela ithi uyamphika okhomba ukuthi nomlo lithi izwi kaNkulunkulu labantu bangidumisa ngezindebe zomlomo kuphe kodwa inhliziyo yami kude lokho sibonaphi emphumeleni makhanjwa ukuthi yebo sesiphakamisile izandla sathi ungcwele Jehova Sabaothi kodwa imphumela yona ithi cha anjalo kufanele kuhambisane lokho engizokusho emlonyeni nalokho engizokuhamba kufanele kuhambisane umuntu akakwazi ukuhlukana nesithunzi sakhe thatha ivangeli njengesithunzi sakho ukuthi la ngikhona ivangeli likhona lihlukene nami ayikho into esihlukanisile noma ngisemsebenzini ivangeli liyimi nami ngiyilo noma ngisesikoleni ivangeli liyimi nami ngiyilo akwazi ukuhlukana uma kusahlukana phindela endaweni yakho yokuthandaza nokuvuma nokuhlambuluka uma kuke kwenzeka ukuthi kuyahlukana ukuhamba kwakho nokukhuluma phindela uyophenduka kusahlalela ukuthi uphenduke akwazi ungafana nangelodwa ilanga angikwazi ukusindiswa esontweni kodwa emphakathini angisindisiwe angikwazi ukukholwa phambi kwabazalwane kodwa phambi kwabantu bezwa ngikholwa akwazi akusile ivangeli lelo ivangeli yazi ngiyakhumbula ubaba kunento ayivangisa ukuyisho ukuthi umuntu ubhodla into ayidlile lento sibona kumuntu eyiyo iyo le ayidlayo lento umuntu esibona imlimaza mayikhulunywa maningi amathuba ukuthi yiyo ayidlayo kuthi iceba asikwazi ukuthi sizohluleka ukushaya isono uma kuyukuthi ngoba kukhona lo ekufanele simfukamele isono siyisono ukuphinga konke lokho esikwenzayo kuyikho kunjalo asikwazi ukuthi manje ngoba khona uzothinteka khona uzolimala sekufanele sifake amaphampasi
uyahlukana nesono final akukho ngale akukho phakathi nendawo wasindiswa uyahlukana nesono uma umuntu uno-boyfriend uyamyeka okade uno-girlfriend uyamyeka yini leyo ivangeli anikelini nawusekhona uhlasele wamukela ivangeli vulele indawo yokuhlala Jesus ayivulele indawo yokuhlala Jesus ivangeli likaNkulunkulu asilone lokungaphelisa inyama yethu cha hayi likaNkulunkulu lelivangeli abantu abafa bafele iqiniso levangeli akwazi ukuthi le generation kudlalwe ngento abantu abayifela Jesus hallelujah akwazi zinsizwa mawusindiswa uyayiyela intombi yakho osisi mawusindiswa uyayiyela i-boyfriend yakho Jesus nabani umusindiswa uyamyela nabani Jesus lapho sikhuluma ngevangeli asikhulumi ngemunyamunye sinamhlanje sidumiselwa yitabane babandleni ingento ukuthi yonke into siyayifisha uNkulunkulu akathokozi ngebandla njalo siyafisha Jesus ibandla liyafisha lithi umzalwane uzolimanda sizoyakhuluma iqiniso babasabi bawena hayi akwazi Jesus akwazi lezi akwazi kanisa melini uhlukana nesono Jesu wayezelana emhlabeni ngoba wayezele uzonqoba isono Jesus yaza isikhathi samanje kufuneka i-entertainment fanele sibize umkhuzwayo bazothomoya basukuba mnandi esontweni fanele sibize osisiphomela bazoshaya itembu basukuba mnandi esontweni akubona ivangeli lelo i-entertainment ivangeli lithi hlukana nesono Jesus unjalo ayinabuyelisa baba ivangeli ngene ingene uJesu athi mefika emhlabeni mina ngizokwenza umzekeliso lula owesifazane wayebanjwe enkantsheni uJesu uyashonye yedwa uthi hamba ungabusona sathi kusindisile hamba ungabusona Jesus usindisa kuphi usindisa wena angabe usadla isono usindiswa kuphi angabe usathona usindiswa kuphi angabe usasona usindiswa kuphi angabe usahleba usindiswa kuphi angabe usathalatha usindiswa kuphi Jesus akubona insindiso isindisiwe akuyona kaKristu yayiphika leyo insindiso akusiye kaKristu uJesu athi ofuna mina akadela uyise nonina
asidelele inkomo angilandele uma kuthi ivangeli likaKristu lithi wosa no boyfriend hayi emazidela umzali wakho eligazi linye ngenxa yakhe athi zidele wena uqobo lwakho ngenxa yakhe ayawesa nababili yinkinga phendula Jesus into nefhalele uphenduka uNkulunkulu selaphulile ijoka amaketange epheshile sono uNkulunkulu noJesu uwagabulile injalo ingakwenzi ukuthi uyesonweni ngoba nayo inqobile kuyona khumbula ngesikhathi elingwayisithe entabeni kuthi wakho uNkulunkulu isinkwa ikalenza isinkwa wathandana akona ukudla kuphela isinkwa kuphela esingaphilisa umuntu kodwa namazwi aphume emlonyeni kaNkulunkulu ukuphilisa Jesus haleluya yingakhala naye uthi mina esonweni ngoba ngingengeloko ukhuluma ngokudla into yesisu ohambe enjengendle iyena nalahlekisela ngombuso kaNkulunkulu hayi ngenxa yesisu usingalahlekelwa umbuso kaNkulunkulu ngenxa yemizwa ulahlekelwe yikhaya elinhle intalade zakhona eziyigolide ngenxa yemizwa imizwa ukuthi uthi cha angenzi lokho umaze ulahlekelwe umbuso hayi ngiyanqaba kwazo mina ngiyathanda sikhumbule ukuthi bazalwane msungane siphakamisa izandla sithi siyayikhetha inkosi senzele umuso ongakanani Jesus ngoba thina abantu abawuphakamisa izandla inkosi yasulika lalethu akukho esakhokhayo saphakamisa izandla zavuma yasula isono sethu yasithatha yasihlalisa namakhosi yasihlalisa embusweni kaNkulunkulu sahlala nathi sesabantwana bakaNkulunkulu ngenxa nodoti lo sungalahlekelwa umbuso ngenxa njalo nohleli kuyona lenyama le sungalahlekelwa ikhaya elihle sungalahlekelwa uphila kwakho phakathi ngenxa yalento le ozothi masufile siyimbele sigcina ibole uthini umphefumulo wakho uthini umphefumulo wakho ibandla la desperate kanaka ngento zeswe engabeli desperate ngento zaNkulunkulu yini inkinga nakabeli bandla nayaluzi ibandla ngento yento zeswe esizoyishiyana asikhumbule asisesimo abalelizwe noma bafowethu nodadewethu bobaba noma singaphila kulelizwe asiseyibo abalelizwe